figure out what the fuck is so wrong with your mind. And I really try to get this shit in my head, but I still wonder why. Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Kao što vidite po samom naslovu, konačno smo dobili informacije o novom Yu-Gi-Oh serijalu. Zove se Yu-Gi-Oh Sevens i nije reč ni o kakvom nastavku ili recimo nekom rebootu pomenutih serijala. Već sam vam ispričao priču da fazon Konami je ovo hajpovo dosta dugo i spremao je nešto wow. I mogu reći da je stvarno wow jer me toliko sasekao da nisam mogao da verujem da je Konami posle 20 godina toliko promijenio svoj način rada. Što definitivno nije dobro jer će izgubiti 90% svojih fanova. Prvi put u istoriji Yu-Gi-Oh franšize mi dobijamo protagonistu koji zapravo ima 11 godina i ide u osnovnu školu. Znam da se dizajn likova promijenio tokom godina i da su oni sve više i više izgledali detinjasti, ali nijedan serijal zapravo nije bio isključivo za decu do ovog, jer ovdje imate priču oko te osnovne škole, gdje jednostavno, pored Yu-Gi-Oh-a, oni imaju i te klasične obaveze kao recimo osnovac. I odmah dolazimo do prvog problema gdje jednostavno, kao što sam rekao na početku, stari fanovi već dižu ruke od ovog serijala jer nemaju namjeru da prate recimo avanture jednog lika koji je tek napunio 11 godina. Šta više, mislim da i mlađi fanovi neće toliko gotiviti ovaj serijal. Zašto? Jer im se vređa inteligencija. Ne morate vi deci spustiti toliko te kriterijume i napraviti serijal gdje oni jednostavno ne moraju da uključe svoj mozak da bi oni razumeli. Tako da, u suštini, bit će ljudi kojima će se svidjeti ovaj serijal, ali mislim kada se sve sabere i oduzme, da će sam Konami biti u minusu. Što se tiče samog novog moda u vidu Rush Duela, nemam neki pretjerano dugačak komentar. Jeste da mod ne izgleda nešto pretjerano skill, imate masovno izvlačenje karata po potezu i spamovanje čudovišta. Jer čudovišta možete da pozovete bez ikakvog specijalnog conditiona. Kažem, možda neće biti nešto pretjerano skill, ali možda postoji šansa da bude zabavno. Što se tiče ostalih stvari vezane za ovu franšizu, jednostavno primetio sam odmah tu nekako čudnu animaciju i skontao sam da je sam Yu-Gi-Oh posle 20 godina promijenio studio i naravno to nije bio bolji studio nego studio Bridge, koji je poznat po lošoj adaptaciji Fairy Taila Final Season. Što se tiče samih Rush kartica, izgledaju iskreno jako prosto i odradit će onaj klasičan fazon gdje kada dobijete karticu u novom formatu, vi ćete vidjeti ostala čudovišta iz ostalih formata unutar ovog novog formata. Primjer toga jeste trailer gdje jednostavno imate Blue Eyes White Dragon karticu u vidu Rush kartice. Tako da u fazonu sigurno će nekako uspjeti da obrade te najpopularnije karte u vidu Rush karti. Kada sam prvi put video novu animaciju Blue Eyes White Dragona u ovom novom traileru, pomislio sam odmah Seto Kaiba se prevraća u grobu, ali o tome ćemo u nekom drugom klipu. Što se tiče tih ženskih likova, da li se situacija promenila? Ne. Ljudi su se konstantno žalili kako su ti ženski likovi totalno beskorisni tokom čitavog serijala. Sad ovdje imamo tog ženskog lika koji aktivno prati protagonistu, ali jednostavno ne želi da se oproba u Yu-Gi-Oh jer nju to ne zanima. Pazite, ne zanima je, ali prati protagonistu koji je opsednut tom igrom. Mislim, sve je to okej, ajde ali ti likovi u Yu-Gi-Oh su oduvek bili poznati da bukvalno svaki želi da igra ovu igru. Jednostavno imali ste primjere da dede, babe, vampiri, karakonđole, znači svi žele da igraju ovu igru. I sama franšiza je bila izuzetno poznata po tom principu. Što se tiče same animacije, reći ću još po koju rečenicu. Jednostavno, ona nije toliko loša kao ni sam art style, ali nekako nije za Yu-Gi-Oh. Kada pogledate sam trailer, on vas ne podsjeti na neki Yu-Gi-Oh serijal iz prošlosti. To je definitivno problem i verujem da će i biti u budućnosti. Ali sve velike franšize koje su mainstream su radile isti fazon, primjera radi Bakugan i Beyblade. Namjerno su promijenili taj dizajn da se više prilagode deci. Sada, da li će to biti uspješno, ja ne znam, možda i hoće, možda sam Konami u budućnosti želi da se bukvalno ograniči na decu, ja to ne znam, kao ni vi, ostaje nam da vidimo. Ne možemo baš reći 100% da Konami nije mislio na stare fanove, jer ako pogledamo taj TCG svet, u real life-u jednostavno taj aktualni format se dosta modifikovao i opet će vratiti u metu i Synchro i Fusion Eru i XYZ, tako da u suštini Konami, bar po mom mišljenju, želi da pobedi na oba fronta tako što će anime malo više prilagoditi deci, a TCG igru starijima jer već aktualni ti prvaci Yu-Gi-Oh-a šta već
Obično su ljudi koji su već plus 20-30 godina i stvarno TCG igra ume da bude isplatljiva u svetu. Pa hajde da prikupimo i tu pobojku i ovu i da napravimo bum. Iskreno, mislim da ovaj Yu-Gi-Oh nije vredan toga da se prošao Yu-Gi-Oh serijal zbog njega završi pre vremena, jer na ovaj Yu-Gi-Oh ne gledam kao na nešto zašto je uloženo ogromno vreme, pogotovo što su dosta stvari samo preneo iz drugog serijala, recimo kao što su voice sektori, i to će možda biti mali problem, jer ti voice sektori iz Vrainsa obično daju glas tinejdžerima i odraslim osobama. Pitanje je kako će to odraditi za te klince, s tim što glavni lik će imati novog voice sektora koji je 15-godišnjak i koji debituje na ovoj sceni, jer fora je da to bude kao realistično, ali da li će to zapravo biti zbog ostalih likova, to ne znamo i baš će biti frka oko toga. I pored svega ovoga, opet, sama priča i dalje ima potencijal, ona može biti dobra, ali da li će se svideti masi, pošto franšize kao što su Konami žele da pogode tu širu pobojku. Ja iskreno mislim da ovog puta to neće uspjeti, ali ko zna, možda ja samo nisam u pravu, tako da to je bilo to što tiče ovog videa, nadam se ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tada, veliki pozdrav!